Kakur sok po kat arvernai juai ke wakentup ya bon ki jait kur haka kat nyau tri uniu benai haka dorbar kerpang yongka wada penman hayung kur hachiliang rain de pengkup buram go ya ki manbei manpa kakur ki wada palat nya posan snem irta kam kadak uburam da kapateng ke wakat ni wa i wada yok ki hado ni kesengi tok lengba ichdo iya luti yongki. Kam wada jule haman kador barkur kli usnem hau ni usnem le ke kur sok po kat arwer nai de pengkup buram harok ko yegi khenro khlun wo poi chakamat haki kerdan pure wo pher Cuk de pengkup buram harok ko yeki jait kur san sengkong kur chalam kur pasa wa ke kur shulai ne bha ki songut chipiyu ki waman ki beipun beli ke kur sok po kat arwer nai wa kentup ya ka bon ka teng ke wet wa ka do ki wada poi chong kurim ki hagini ki jait kur. Presiden kekur upuramon kenjin uwaman le udaloy ke ilaka juai hawa khana ya ka param kekur de ongo ya ka chnong juai le de sen de kini hi ki songut chipiyu ka bon ka ten ke wet wa ka do we kani kekur em go ka param wa ya ka do he to ubru wa ki kamblai kamju wa ka kam senchar kadar ka bomut wa ka kur em chakri ka dukat im kekur tang wa ya ki im lang sa lang kamju. Hei por wasdang ka yung kasem kini gisungut chipiyu to ka yung pajba wai to le ka yung chong perkhat nei benta upalai ya kawan ka kam wai to wa ka kam niam hawa kentu ya ki khon khnro kholot uman gi wati bru tip lai ha ki kam wa bha yuluti wai tip istat yongki unangku cho ki chaprang mentoi wo yo ye stat lem tip upen em kam ya ka em kam uku hei kerdan lem empor u chakri nei benta upen bai ye duna chipiyu wayarap yaki khon kikti ong upuramon kenjing. Najrong wa kentu wo sendong yayato chikur ha kawan ka thau kentu haro wo engo edem heduai du hengai wa em tangwa hawaro ki jai ngai yo ya kejo ke bor belai uchakri ha ka perthai. Wai usdang tei nang kong chwale na yung wai poi ha ka kur nei te ha ka imlang sa lang. Hakani kesengi de yo le ke report krek kam ke kur na general secretary ke kur Umar rengkat sengkon de yo iklam tebian na ulam wan paswet general secretary warim wa kiwi de we de pencong chit le ya gani kesengi de ruai wai chan. Appreciation to Ya Idari Lakyang daughter of Srimati Poida Lakyang and Sri Thanda Shilla of Yong Secondary School Shillo securing 76.33% and placed in first division with distinction in science and computer science. Examination 2020 from North Crest School, Knoxdale, Shillong was placed in first division with distinction. Somehow giving you your award, somehow want to come on? Well, only people can school to teach me the award. Oh, you got home. Them come here to start. Let them come again. Them come who got done with. Ada them poor and beauty. Never down what by the Juna. Para payu para ane wo rabi kon kinat ki ini yung kur lai thao ben biang ni duna o pendap ni duna wo pembai jing bakra mal lu di dewan ni klame wa am kam u emi ka thong o ya rab ki kon kandro ki ki om ti ki karni hai di ki karni hai ki jing ki wa tip jai dor ni jing yoki nam wo jing thmu yung ka sen kur o wan ra i jing mo ha wan ra i chong kha chong ban ro mien o pene pen sa i den ti yong ki ma ki wo ki bring ko ja mi yo wan ur lo mi to lam ba yang pi kon kro lo ko da chim bi ke ko e ro ji sta ke on pe nto pun ka do yo pin de ke ski ti e ro mi pi do ko ai chibon go mi ki IAS EMCS ki officer do pe ne siang su bai khut ka pang yi officer de ko tu de siang de ko ko tik no bai president yo siang men ne se yo start ki kon ko yam re mine ba yo wi kon ko ko gi kama em ko ha ka thong yo ka i jo la boy ki ka pa yo ro phi ko da man ka officer de ko kan mo ye ko Memang lebih.